tukaba tugeze herero mu hantu hari ibintu byo mu Rwanda. Side Fanta Sprite. Ariko iyo ni original one ingi ijya kumera nk'iwacu bayingi isa nkaho ari umuhahano. Kwa bino bindi byanditseho. Iyi nayo ubu ndimo ndajya ingi igura amadolari. Fanta grape soda ntago ari ingi yo Sprite ni amadolari 2. Iyindi ni amadolari 239 kamwe mutagira ngo ni ebyiri. Hakaza hingi nayo Fanta soda. Hakaza iyi orange. Reba orange zacu ukuntu ziba zimeze. Reba orange zacu ukuntu zimeze. I'm telling you. Look the orange. Hano nazengurutse ngo ndebe ko mbona iki idarapo ry'iwacu nari gusa. Aha rero ngo niho hagerageza kuba hari iki ibijya kumera nk'ibyo mu Rwanda. Reka mbereke ibindi bintu ariko nta Rwanda rurimo. Niyo mpamvu nababwiye ngo nanze kwirwa mfata amadarapo. Parani yaravuze nshyiramo amadarapo. Reka mbereke icyo nabonye hano. Aha nanjye kubereka Magg. Ngenda ubundi ndashaka kubereka ibijya kumera nk'iby'iwacu gusa. Kubera amasoko twarayatembereye twagiyemo igihe kinini twarayazengurutse ndimo kugira ngo ngende barobanuriramo ibyo nzi byacu. Look Magg, reba Magg twebwe dufite uko zimeze. Iyi niyo Magg dufite. Niyi. Izi nizo Magg hano twifitiye dore kawunga. Aho ndimo ndagerageza nyine kumixinga n'iby'iwacu. Ugerageza kuvanga n'iby'iwacu k'ibindi byose byo nibyanga nido n'ibisanzwe ariko ndimo ndagenda ntoranyamo. Aha, side Magg. Si. Reba Magg. Iyi si Magg iwacu ni amadolari. No, Magg igiciro kira Magg biba binanditseho ni amadolari 7. Ariko nyine harimo Magg zigiye zitandukanye, hari n'izi. Hanyuma ikindi nshaka kubereka ni iki, nshaka no kubereka ibi dufitemo n'Amamesa. Ndi kugira ngo mbereke dufitemo n'ikintu cyitwa Amamesa. Ariko aya Amamesa sha simbabeshye. Amamesa ntago nzi ko ahwanye n'ay'iwacu. Amamesa ntago ahwanye n'ay'iwacu ariko nyine nayo turayafite. Amamesa ni amafaranga 8, amadolari 8. Niyo Amamesa agura. Ibindi byo ni za kawunga. Ibyo dufitemo ibirungo bigiye bitandukanye. Harimo ibirungo bigiye bitandukanye. Harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ikintu ngiyewe ndi excited about ni kino naberekaga bijyanye n'ibingi Amamesa, ibiki. Ngayo nguko. Ubuse ndazengurukije iduka ryose. Ndaribazengurukije wa. Ikindi hari ibiscreams. Nigeze kurya. Nigeze gukora video nje. Biba ari bibisi gutya. Arvin don't enter. Tambere. Izi ni screams. Ikagura amadolari 3. Ibi byabindi nigeze kubereka bimeze nk'amafi. Bigiye bitandukanye. Ariko hano biba bisa nkaho ari ibiryo nyine bibisi ubundi ukagenda ukitekera. Usugira ngo si ibyo ngibyo. Ikintu ari interesting about ni ukubereka ibintu bya hano uko bimeze. Ibyo mu Rwanda nibyo na interesting nabyo. Ngayo nguko rero mwakoze cyane kubana natwe. Turabakunda. Rero ugambere ugeze ngaha ntibagiwe gukora subscribe, like, comment and share kugira ngo dukomeza tubane no mu bindi bihe. Amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao.